Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kakong Rosetta M. Kurba, Kabala Shakri kom ke Deputy Commissioner jang ka Ribhoy District la South Nem Kenti, haka sngi baar jang ka Arpu Santarik ubanay kala lingkot arajar Arpu ar. Kalami no naganiga district ban shimti pat kom ke Secretary jang ka Sarkar Jilla, hadin baka Sarkar kala penmi ia ke jing penbena ban penkenria akam ia ke Officer Sarkar, kibala Shakri hakita nak traikam bat haki district baper. Kum kajing sngongo ya usenyang ubenhei ubaka kongkurba akala no asya usup uthiar jang ka Ribhoy District kinong elam jang ka nongpo town committee kinong thok khubor kikinhon sang bhalang lembat kinong elam snong kila penkup buram kerpang ya ka kongkurba kum kajing ai khublei khatdo haswa bakan mi no naka district hakajing le buram kabalalong ha circuit house nongpo kinong kren kila penpau ya kajing sengo benut ya kakong Rosetta kabala ai ya kajing Shakri kaba pakatam syakipat ba katkum kekerdan officer nabakalong kabreu kabadan ya kajing titkli kaba sengorit bat kabala aban penyedai bha bat kipat ba nong song snong kinong elam snong ki seng bhalang haka district hi baro kawai To Suki Rosetta Mary Kurba IAS Honorable Outgoing Deputy Commissioner of Ribhoy District in appreciation on behalf of the 4th Estate and the people of Ribhoy District as a whole would like to pen few words of appreciation and gratitude on your new posting. Your hard work and dedication toward the people of Ribhoy District will never be forgotten. As a dynamic and brave leader, you led from the front and many challenges on the way you confront. You listen with the same earnestness to one and all, no matter how great or how small. What can be done, you told straight away, and did not let them linger in hope for days. You sacrifice your rest and sleep, so we will not fall in problems so deep. May our God Lord keep showering His utmost blessing on you and your loved ones, and in your future endeavors. Thank you, ma'am, from Eric Calvin Rani and the team of Ribhoy District for press fraternity. Thank you, ma'am. Isbun kiki, ngiyo kiji kai di kum semai tu lampat naik naik kram di sisa, kata dari sisa. Tidak sekali yang ta garis zebrew lomba dari Ribhoy District ini, hanya di asam bulan bulan. Undai tangki pandemi, undai coronavirus, sipun kiji apa Ribhoy pi kendo, kentam kiji kerja pun. Di bumi ta kalau kami keba kenop ikut apa apa. Ngidon nas ndak. Kumi semalam lebor, baru Ladangi keran hagi isu dan kerel, mo ladangi kendo berpi misu bagi tengan. Kami kalau ikai ini benih kalau nanti. Tengah yang tak tahu. Kalau benih kalau usaha ini benar benar kaya dia pilih nak kena gitu. Seperti ni, abang ilmu kuni. Tidak mahu kita sebelum kaya kita yang pincim misu tu bah kedai kalau kau kapan kamher, mo kamher. Pinanglah syu menai biji Shakri yang ini. Bakam nalo. Kesuwa penuh bah. Nakai macam mana apa? Kinong sistem macam dom Ribhoy. Kaya kebayi barin oleh lagi. Kumpulan muda ketika sih kepakai pertam. Namun tak kejuni bersak jika mau ini. Kalau tulis itu apa? Kenal dengan kumpulan kinong hilang dari bahasa bising antara bahasa kita. Membaik lem sini. Kinong hilang kinong hilang kiba start berhilang yang kari mengzet perlu. Kelompak. Tehaka tiglo stojungi yang balak berpenyaat yang kanyang gorkom yang belanai lasir kom di belanai lasir jong gadong Ribhoy brokawai bat pidiru ke kundap shungang jong nyutak nyuskum blok peni yang terkasap kapang jong pi kom im ke kerteng sak kanam bat kecing turku kedok kami hina gadong Ribhoy brokawai nam takai asan jong pi kam jong pi belang pen telun hakani kapakai hakani kapon iru hangni idon kita ke lendok belai, isok belai, padang hangi dan pak ni pastor juni. Pak kecing gersan juni ni adun hak kecing doai, nama tak Ribhoy. Inyo ya kecing kia, om dia tak akan dapat buat hak kecing penjam sih. Tiada ni kepor komta ngai kebeliru ya kimukui muki mai hok imsni ban Shakriru bakiwe kini
yagi mati gi jongpi hakan nga por pemerintah umlak hanai kublai yagi simpak simsong di balong press media itu ibarna ikane kubor but hakan nga por keklimat pemerintah kumbang penpau dawa sedang jadi kesini ke begin ai burom ni pikong idan hak banyak ke burom ngada kali ti dostur ditang ma piwi bat ni sunut badai ma pi pat ikala bat ngin kane gara di boy ko kan imsngi ban kan mau dong bang idon ni kali ti dostur ko juni de lamba bang ma pentasuk ko juni umar ba kum kupor ni kum ka jikte juni ade hiu dei ni soto pa la ni pai kai ke bangi layar ti muswa musomnom ba ko pressure group khambe pengin ya tre unjulang bat ka government ba juni kum tu street rei hajiwan juni pat kibun kiba niyo ya ka ba ngi la pendem badai la de ki kaput stay wala kita ki bata ki ba kiu ki kun sama wala ka de ta help mo i la ikan ne halo covid pan suru ban haipat haka paket ko jungi ke history jungi ni syong ba kidon ki klawai nadu ko bo jong trosing bo jong kenoma re ni de man klep pat kadon ru ka panomai haki spasnam kan sywa te la ni bang yu i biam ni ka panomai re manta gini ki license be yu i happy ko itai panomai ibai lamanti ka tsik ko jungi wat kidi itai ru kan te ni long miru re ni don Jikshine api pat hak itu Islam patadu mata meneru ba ben atrai kam kabagina nga musu kliak na lemput troy ngrei ikai ba lado mata ko se malam la khatos ne be layat inti kum present of Muslim ada kawai ba nilai kendu shibun ki dikti masjid ngomong ba maki kinu deserve ngrei ngakan di sisya ba kibun ki officer la kadai hapo jong ka district ka juni yimjio ya ka contribution juki hadu kaba kila banai hapo ka jela hapo ka district ka juni rei lamba jo phi bat ki wei ki officer ki bang issue kandu no bor yu isha ta ka jitre ka juki bat nimdu jikrban haba ini ipor ipamta mi kandu lam banai kule kandu ipiru ilong duk sa ka jing sedang ka juni kumsi ba dalam ne boro bagi we bagi officer di masawan tu minyo pan ya don mentalang pengin ai mesti mangiki bakin tray buat kajing tray yang baru midon kijinge kaba yai kelenti kamtame ahli por jong ka klam pas dang nu senam arport we pat mentang stang biang diga por pa bagi kemau ru ke por ba la ngi pet ka district ka jungi hadu kata bagi persutu lane persyai lane ngi ai kinu ki awareness namta ki kisnom bitau juni nga nakaleng jonga ni nakaleng jongi ka Federation of Khasi Jinja Karok pun ni so du munsim haba pro kata license imta kiladan napo ka district jongi dei gejing trai jongpi ni gejing corporate jongpi bat pa jong kategori boy ni dei gimlale nomor kende por kende tiga jomi lagi government ni kalau pak buat kalau bu yuti ba ngap ni no ko disik kami dei kejin kepat kejonga kalau ba nakalian jom gue beri termam juga order ban lapor sngeu ba ladang itu nakon kejingge ba nakalian jom disik jongi nomor kumbulong mentah ladan hakli hisut pentakal buat keju kopor kila apa nirap sisu yang di distrik kami ladang idam kam hakan nama aji dei ba keji ti jongka sejuk kira masnam niru ilai perlu mokong bapi man ki isu badai sepan ba rei iba pi pilalom kum ka men jogi ya ba tek dangi dom spa ba dom ladang iwan pi ke ba ai suggestion dong ba pi ke ba pi kan ba pi niru ni dam chu katakan sem dak moi pa mar ba ni pekhat ya de ba ni de pa dok personal esi nak le jo pi don la jong ke ji nak le jo ni don la jong ke ji te habangi wan la kano no pa mi de kan pa
haba advice lo pi mo ka riti ke dostu joni hadu ahi hasem sin lakran kaman ka bahe ni sadon ni kita jepakha automatically hangi ki silang te kalau lu kani dostu joni lu ba nadu bawan lo pi dadon kano ka cing lane ka cing ya ku ba ki kampak ba lane ba kano no bantaru kalau teng pi la sim no ka action da ba khot ba ini ba april kano no problem thì khám tâm này cũng mong bà xử lý phang cái cả pandemic này mo và như là itu ku lah tu pasang ini ting jam sing dawan pertang isu long isu kan komedi no ting dawan pertang information ni lawan ka kusut ni marba ting de pipet ba mi long show ting pa nakale jo piru pimon se man protect kan no pertang te kup ini ki pertang itu ku pi lipat ni so dan bapa pi dan ni alok kahman te ko mau nam ne pi ba ni dan ko no problem ye te ka kat pi ni dan dal pi se na kalian jongi ro kali ri sin ban kom ba ni yo ba shong lang ni ba ai khub le ka du e pi le ba ai khub le da ka bu khut ban se ye pi da ba pi le suk sin ka ba pi pi man trai ni yo kalau ba kata kajing shong sup ha district jong nilayabat kam shnong mentang na post them ngaladon sokar hangani ka office jong pi nimpat yo bangin ya sudu pat jam kajing sudu ba nada ulu DC la ni nu DC ban mi na district jong kum bangin snow na kam ta jong pi na kamar balai ni ya ka jing len la de jong pi kum kalong kami ka bakit yari nasam kalong kami ka start ka bate yari nasam na jom pitero ya ka imlang asarang joni ha ka ni district ka joni te nga ile ha ki ni stem ki balale ka jinglong jai ka jom pi mo ka ba ong ha ti long we very cool like kukamba te nga ta ka jinglong jom pi mam ka perthai ka panik Andre habang ngai ka jingkren ka jom pi kam tam ba pi kren ban ai yang jingsai ki pat ba kim dei ban ding ki dei ban pikir ki dei ban suma jiele e ni pasha ye na ni anta yang jing scam ba ki jinglong confident ka jom pi ba ki pat ba ki e ba ki shanya e pi ladang ipet lei ki comment section ba na try dei tan ki pat ba ki shu e pi kum tu ni ba bon ba itamat pi ya ka jimlong na jompi pat ya kami sim na jompi ai ku play ba ridol ba la pentip ini hakini bisni ba kandon kata ka jinga kendu lang bat ai ka jik ku play ba kandu bese kandu hangi ha district ndeng nang ya kendu lang ku play ba start nang betul TV ngai ku play kandu ipada pastor bilang lang nang elam syakmat kadin juga di Lepas parok ki nongelam nadu nongelam sek wedan nanti pat ki nongelam snok kenangen ba ka eka benda ba kerpang ba pilano ya district joni nginem klet ya kan ginangai perto ya ki kam han jompi ki dinjan ki jompi ginangai but ba nangen ba ka assignment ka batmai ba pension kan de jingkur khu kurdo amar ko mangintip pinle to inspectory jom ka health department kali kan nang dei shu di guru do ya ka district ke joni na malai ni ya ka jinglong capable ke jompi ban pet khamtam habang ni ya jing trace tom ke jompi nam ta district tidak kentin kumba P1 support report district na do kat kendai arpau ila yomat ya katma ba jom covid-19 apa dekat itu jing jomo hilap saya ka jing sacrifice jompi kim salia pim smith painting bani kendu ban lek idal le hamar lek islam di tau bandung banlang lamai ka awareness ban yo lat si syai bre betul mat ban penek pensa ikut ke suba ju lu ban yada ya ka jipang betul tapi de ngamdon sibun tin ban krat oi kikam giji identity nakane sarkar senaka district administration kidang don sibun kikam identity dan tin pendep dan ini scam balangba kajing dan kajing pi kajing sim initiative kajing pi ki deputy commissioner banwan hadin ru ki sakti bapleng kan dan kam dan ya kina ke kubli sibun ya
Kani Daniel kemau pikir Syekri le Yomat Sibon tadi kam kim lang salang nadu ki kam na school jong ki nongret unjuk jong ki nong semcar sinong angkat ban sampun le Sibon na let's look jenjata kama pakar embedi bentai batkan mau ya karibu district ni kemau pila di Syekri la da case dan hakti jong ki nasihat sisi case ke dia ban pekin pang sisi ya karibu district ai ganam keburung lor kecing Syekri jong ITC be jengi yang kena distrik be jengi tangan boleh sadar antai pastor antai sadar antai bak sibisim bumi chairman yang mana potong ti keren ne on behalf jong kinong ko na ribo distrik tenaga yang jong ngapan power be sukmen lor kecing Syekri jong ba renol kami bangilala man ai ganam keburung Lese la banong no kumi DC ilawan mencekri lain ne sauslim makan di distrik ini. Ila sekri om nam tak ji motor ji simen. Inde iwan ne bangai ji sekri nam tak pipe bak jong ribo distrik Broadway. Nam tak bah kamian sosuk kusung sai ka roi ka par jong ribo distrik Broadway. Tandai ngasuk kemen makan di Porsche ben mino nang nega distrik ji ban simti pa di boy ka dan mencekri. Alis ngilala bangai ka ganam buburon. You deserve mam. Markai kam bab pila pi deserve ni yo tingero tekai ki bom nasau bal om kan por kum wena non to por kama pei dan ai observe ki Syekri ki jong pi nai di ba pide shai wena I deputy commissioner godon ki kli nam ta ga imlang salang nam ta ga district Broadway akan mau kam tam kan ki por bangi kun persya COVID-19 pi kum milidar wa ki long kum kalong kumi na gari kun thei hindai pim syam lari pi kun persya pidu ko tiha kadang kita kai baro kadai nama ba Syekri nanta ki paipa jong karibo distrik Broadway lese to ko bedang wan ning klamber aga banukong fast grade baro ngilong panik hendrei pi kum gawe ka klidu jong distrik pi yang terang pi ai mensim ki officer kai mensim pi paipa lese kene gede ki teli ki jongi ka bangilala mele persya ke gede di mentapat cai om tang bangile pasal kram Henry sibun ki kam ki babah ba pilale ki balong ke jinsa jikan mau nak pai bah jong di boy string tenda kalian di jongi nimdon di imam banai pi Henry ibu tang ki jingduai mau blai trai kan rat nongbu nong tau unai pi ke buit ke bor kum kita officer po ka jela ni bakidon ke jingkli kumbong ga kitin ke Syekri yo briu ke Syekri yo blai te piru kum officer wat mangiru kum ginong ilam ani ginong to por ke ke purpose hi golong ba ngin Syekri ya ki pai ba te ke Syekri yo briu ke Syekri yo bre te ngai skam rumah hadin mapilami no na industri klisi pasai kerdan ba kame pinang la shu ban agi Syekri ke bajanai ke Syekri ke bapura namar ka thong hi golong bangin pe ya la gajai bendri wujingi ngin pe ke nang salang jingi bangin on ra ta ke jingkla la kalong hak akor purom la kalong hak song suk song sai la kalong ha garoi kapar tenget skamba kumbah kan ke jamit ngidon kumne nadu kino ilam ba peru fer nang nai sikmat ru nginang don kana jing terelang kam simut bai DC imdon shu har bai DC inam la shu here lese la desim ha kadal ba kamalor lese inang don shu haki wai pat ki por ne si bai inang don shu ka jing terelang te ka thongi kalong banora ke jing kala ke imlang salang net skam malada ngidon hi wai kata ka jing tmu ko bangin Syekri ya ke imlang salang lese nyilak banura ke jingkela om tang hari boy distrik ende ke jingkela hi kalong ke jelah hi berhui tena kalian juga kumui wi nai di commissioner ba ai ke kersian ngi te kublis gun mak ngai skam banana ismaru wala dang mi akan du hari distrik lu ngilak bendu ipi silong ida kedang ke Syekri bar ai ke Syekri ke jongi kalong ke Syekri nang tapai ba bang Syekri na kan ta ba kalong ke Syekri yo play tang gini gitin kublis gun dan kajing iet jeng pai ba de katahi kade kakam kaba most important ini kakam jungi kade mostly public relation ladangi la ban bania de pai ba ni la bania trai lang banki katahi la serve purpose jungi 60% da kajing iet keren de na ai ko play ya baro kirang ba badan hamni ai ko play ki nong rib hoi baro ngasih me kan negala ban ai ko play baro kirang ba snang ngaklam nak banyak kenduk lut dor khoi kirang ba snong kalau ba banyak kenduk ya baro tambangan ya tu pi ni through Google Meet ngala ya kenduk ya baro so ya baro kirang ba snong so I'm very happy ba
ngayok banwan Trisha kani kadong ke snong ke jongpi kani kalau mesin baar ya na banwan Sharif hoy kesin baningkong kadai hau hajar lai ngayok promotion na blog na position ni ti kato kalong tang ar benai mo nang tunggal ayok transfer no kita break dikon ti mentang akan mau honorable advisor ng government ex-chief minister jungi Dr. Didi kulang tu kapor dari chief minister ia ingat kan sampai ke pun kawan biang te kata dari ke kan ke bargain point jonga ada lahir ikut dengan one bench ni so it did happen kata gajing om jo in my head so here I am after 3 years 7 months ni but ngadap dah gajing kemen ban mi nang ni ba ngalala ban yo gajing jang kibaro but gajing trailang jang ilai bai por bangawan sini kibon bahagi penting ya na nomor bagi satu pun sing halang bon problem kindan problem dekat sebelah badan problem kindan ni eru kamu ba rei tak apa besuk mo rei siapa sup banyak rei but pibaro just a phone call away ya baro layo phone call na so you just a phone call away but ngalala ba solve both key issue because ni shy ka tim ka tliet kajing tre ka jong pi dan la ka jong I respect that ka kam jong aro pi shy nga bang tre but kata nga respect ye pi te kalau ka mutual respect ye each other kata hi ka de ka way jing long brio bangin ya buram but ni snap iwe te kata ni layo ka jing tre lang ka yang jong pi bago hakim ni tisnem arsnam kiblale aku ban aku wait dalam arsnam ko ba hayo ni baro but na semua iki pai ba ri khoi nang ba ki corporate no kalong ke ik kam ka ba hi ban bor ye ki ndre ha ka tisnem arko na kalian kilang ba snam baro ki lalum lang ye kata ka CCMC mo kita kajing trailang ka jong ping la te lakam ya kajing rung ka khlam shapo kishnam ki thau te kani hi kade ka ke bang asmo bhai phi baro namar ba daladi hi ngalong marwe ndre de kajing trailang jong baro ki rangba ki ba ngila ban ye jok bat menta kani ka sin kani kade third wave kani third wave ka dan hi ka jingki ki cases ndre la bun la 69% ni lang kawa ka vaccination ha pagay de kat trust nam jeneng tengah kermen baka nom dade ban por hado kata-kata tamawan lang ataru ngan kentu ya ki tu gi bang pan ai ka vaksin kin sini kan nikala jinganda de kata hingan na ka jing smo ka janga bat ngasmo bhai gini ki jing tho ki jong phi baro I mean I'm just doing my duty tang ba ki you know, it's so much gratitude. It's very touching. But ya kan ni she jing em in my life. Ya kata gajinya day lang. But kumju uru ba masuk tu mah dia kata bangi kerti dostur jungi kumbu angi paim kade ke koridor bhai ni kasi kade identity jungi. Teladang himdan ka identity te I mean let na ai mah jinong te ngar masih om hi kita kili kibru yang pidai na emo ngam just na ben om dinosaur I like to be known as namongam namar bisu so I don't identify myself with them so kata ngar ngasmo kia bai kata ngide mentip ka identity la jong ngide mentip ka snang la jong karyam la jong bat masyam bakari bhoi ka di ka belong matrai ngat la ban nuat ban ong ru ba it's the richest in culture ni ka shat ka put ka tem kinau di bhai kinau ki ba wan chakmat na barong khatte ai ku play pi baro penne ya ka dukom kerti dosto penne ya ka riam ka bet ka jompi but ni kan men ba kina kan ngin light ba kan ni also tireless services that you have rendered to our district especially which has been also very beneficial for our district with your permission we would like to proceed this ceremony
smooth ceremony in our own language now, because we have all around our young also. The section to manggil by Imam hari ini Syakri demi umpama kita perlu harus hafal ini dalam sini soal election yang boleh mengenai mau ya ayah Syakri kepada janai berkata pangai dan dapat hat ya uslap pun dapat hat ya dapat seni kumilong kumi layan menong dengan kita jungi banyalam ke distrik Syakri distrik banikai yang ini wei kumno bangin kecil distrik bangin Syakri payah jadi minum Islam dengan orang Imam kita program sebagai ini, the and of course we stand. I would like to request our father to proceed our meeting with the prayer. Ibu bapa yang jauh beli dan wanda kendor yang diisi apa dunia ini, nah. Ini kepada yang terkejar, atau tujuan atau perkara terbang, tanpa kami nangne, bansim, tapi pakar post Shillong pun secretary Jaga Department of Meghalaya. Iko akan semua ini nagkaroon Kristo juga artisnya baru ang nagkaroon baru dari subdistrik nagkaroon dari distrik baru kami. Kalau lebahan harus sedang. Kalau kaya ini mungkin ke baru. Kalau Kristo martin baru, martin tenar ya akan ada distrik baru kami. Iko akan semua Jadi atau pengkapasitas lima orang pengiran yang ada. Apabila terkenal untuk doi, doai di kualitas relevansi. Selama dalam materi itu, nak benda sebelum jomeng, nak benda ketuhan dengan kesehatan dengan orang tua. Niai di negara sedang yang ditunjuk ini, apa tadi jomeng yang terkenal. Toya orang juga tadi, toya lagi nak cuma ada di mesau, ada di senyum bawa kepada putih. Kenapa? Illa ban bindel dia ke kalau mama me di barat kam dia ini tak benda kan baru